tubwate etime tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na bwigo cyo tebereye kindi gensi uraganie bagotebereye company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuari ye chikala ao na bwigo ayuwiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate no corrugated na bwigo box corrugated asibiko babwate Dumarang ayuari aye chigech emerunge tato asama mabati aliaje chigeche emerunge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na bwigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na bwigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na bwigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya bwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucuri g'ubusongo iyo eranye n'eduka ya Safaricom bwigo gutoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere anye n'ebengi ya Credit Bank asamange bakeresi mgwetra sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kila slice. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Nase eritukeriga riatichikane yo mutinyo yoiga ugatano na rimo mwancho murigirire ritko riti tariki 19 nigo nakwariganire ase ekiunga chinsa isano na ibere chabono mugaso no kogane kwane na kwabiri gutwara emambire ngiye ngano nyimbura kinya utu ase chinsemo karibu sana irinde tunyare kwemanya ayagenderete kurwa aiga gusi na bwo kurwa nonye nase serikali enene nchekro kwa Matilda Obaigwa na kurwa ase nsemo yebimanyire turachukubwa na nere Ven Nyaboke na kora ase studio kavire nere Mike Wills omwancho omo origereria nekero ongochaka ekiunga ni ongochaka kora ase serikali enene ekero bono omoske William Ruto anyarire kuba arigania aba waziri bonsi ase ntunda ya gatatu konyora omutimoko okwegokia kusomanyakanete buna retreat kako mirana na bara yabo ase chinsemo cha eskuru yamo ya KCB Leadership Institute ime yomo chokare na ase county ya Nairobi ni gobono anyare ko barigane na bwego nekero ekirenga kyo kumirano ko kwa bawaziri kere okorigereria egati yemechando eyorengete kusegendete kubwaterania chiwizara au ime yense ya Kenya na bwego naki chirache koba kusemechande yo naki erache koba gego korwa abawaziri au ni gobanyare gwikirana ase ege karo
ase ukumira nuko na boigo nekero obarigetie enchira yo gokonya gusigusira serikali yeiga emanyekanete buna bottom up economic transformation inse yomurobere o bottom up economic transformation agenda omoncho muri yachipechecho kura ase omuchokare ne eme ya Nairobi unachire asembeo na abaremi bebimeri aona boy ngorwa gusi nigo bono boriwe banyare goikirana ase egeti ke stadium ya Kenyenya eyo egotoka ime ya bumachoge burabu county ya Kisii litukoria Jumanne erachikoba yechitarike 24 ewiki egocha erinde banyare konyora amagero kurase abamanyi ao na boigo ebyombe ao ebyo bikorigereria amangana yechimbusuro oboremi ao bwetugo obwebimeri binde bingi na boigo na kibranyare kwenyorera chichiro ase ekero banyare ko rusiari sariabo ase emegondo toko barigania somo yigo monene uratuke Kenyenya litkoria Jumanne tokoroka Kenyenya Kilimo Expo tochikorigereria obotugi bwetu chisemo chionsi chombe chingoko chinsu toko barigani moche mwensi torigereri emimea yonse ebituma emesi chi avocado mimea yonse pi kitoko bariga ni moche mosome na kitoko simeka mosome na kitoko chirenda buya mosome na kitoko chire chiro na ababulimba bororo abo bachikamba nechingi chigo chabocha kuboro kyo boseo obolimi bwa sasa yetoko bariga ni mwensi mwesemie mumanye technology muratumike asoko nyora rigesa dinene tokoro obolimi biasara tali obolimi asara keko gara stakeholders chonsi ange emiemo bara abori tukerio nandi na baremi eribwemo na bwetamba bororo wesemia nandi boigo litukerio ntoboanerie ebinto byonsi asirigo ryo gutugutera igo onye konye gukugorora asirigo ririgo ake litukeri chikambani kyakoretire ebinto byonsi asirigo riri discount turakwari litukerio erinde tuserepretiamo na baremi nangi twegokie asensema yeto ya gusi koserio gutaka olembi batomine tinga igotoja gusoma gwetera chitugo gwetera bimeri byaito gwetera chi avocado manyere chinjo ke chonsi ndo ngitogo cha gutuka igabale mibwenzi to abaria ni asengencho igotoka bwate chikambuni gwetania emiayemo timo base kombisi to abaria diri Kenyenya ge gotoka Kenyenya ekero chaka koro o mogonga oga Kenya abu Green Stadium na tocha kwa rumuje goyega karibu mwezi mwanzo murire agotikana anayo no kurwa asensemo ya angata barikoi egotoka ime ya Transmara county ya Narok mwanzo murigirira nigo abamenyi bechinsemecho banyare ko murunganira wanyarekwe murunganiria serikali nero ekero bakubura una endemero yabo eyere wetane chieka chiribu usano nemo enyare gotigo igo nonye na semya ketato nabo igo abantu bari batano banyare tugusiria ambage mabo ekero batwarite ukongusanana nabanyanyimbo chinka chabo chinyare konyora obwene nabo igo nekero bakuburia serikali enene enyare kwerusanania kurwa ase engana yendemero ase chinsemecho sahi kwa ile watu wetu walikufa. Hatutaruhusu mtu mwingine akuja achokore sisi hapa, na tunaomba hata kamati wa Ngata, wale Absabemet, wale wa Bilisti, wale wa NFT, wale wa ingine, tunasema mkutano tunaitisha tukiwa jamii ya Kipsi Kisapa Ngata, tusungumuze. Hatutaki siri.
Mali imefika hatutaki siri. Kweli. Tutakuja kwako na mlango. Ndio. Hii ni kitu ambayo inakuwa kero au kuna mtu kama kuna mtu amekula shamba ya hii pesa ya hii shamba ya Ng'ata. Lazima utaamusha wale watu waliwawa 5. Sasa hii shamba ni ya William au ilikuwa ya Kipsigis au ilikuwa ya Maasai? Sinaenda kuomba William au sinaomba Maasai. William nataka nini kwa hii mashamba ya Ng'ata? William kaa kwanza, sisi tuvo watu wa Ng'ata, siko na sita mingi, Wakuria nasumbua sisi, serikali nasumbua sisi. William, hebu sikia please William, wachana na hii shamba kwanza mpaka miaka 3. Hatukatai, shamba hii ni ya watu wazee wetu ambao walipata kutoka zamani mpaka wa leo hii. Nasema mambo ya security, kama kuna mtu ambaye anaona shida ambayo tunayo, atusaidie kwanza. Tumepoteza watu karibu 3 kwa juzi tu, watu mpaka 5 watu wamekufa. Tunataka mtuwekee security vizuri, tukae vizuri, wachane kwanza na mambo ya mashamba. Saa hii tunatatizika, ng'ombe zetu tunachunga nyumbani, hatutoki kwa nyumbani, tunachunga ng'ombe nyumbani, maana ikitoka kidogo tu tunaibiwa. Tunalia sana security na mnanyamaza, mnataka shamba yetu. Hiyo tunasema kwamba watu ambao wametembea labda amekosa chakula, lakini shamba ni ya watoto wa Ng'ata. Kama kuna mtu ambao anataka akuje sisi tuongee, lakini mambo ya watu kusurura hiyo hatujui, hatujui. Mancho murigiriria gutigana nayo ni gobono abamenye bomucho thika igotoka me county ya Kiambu banyarire koerera egati yari banyarite kwenekia ekirobono umunya nyimbo usumanyekane buna omo constable uyurenge kurigiriria abana boda boda buna bagokora emirimo anyarite gwakwa risasi goika ogokwa ekira bande babo banyarire korokia ogoichana kwabo na boigo koerera ikikiagendrete gusiki kyanyarite kwenekiwa ikikirete umunya pigipigi oyo kumwaka omo constable yo risasi wika akanyara usiri bugima bwaye. Walikuwa na damana kutoka saidi ile ingine juu. Sasa wakati wamefika hapa ndipo sasa jamaa amejaribu kungangana naye ili sasa wakaluka saidi ile ingine karibu na ile church ya BCA. Sasa kitabu wafike pale, huyu jamaa amewezwa kidogo, sasa akalazwa chini. Sasa naye jamaa akaamuka akatoa buduki ili sasa akashuti askari moja. Sasa ofisa wenye walikuwa naye akijaribu kungangana naye, sasa akatoroka kidogo juu sasa huyu jamaa ni kama amewaweza. Jamaa kona nguvu. Sasa akashuti na huyo mwingine akajaribu kumshuti huyo ofisa akahepa kidogo, kainama kidogo. Sasa hiyo risasi ikaweza kupenya ikapotea kidogo. Sasa kuamuka tena wakaanza sasa makibishano ya shoot futa nikufute. Kwa vile kitu ningetaka kusema sisi hatukuna kitu tungeweza kusaidia. Wakavurutana wakienda wakiongea, kwa hiyo harakati ya kuongea akanyang'anya huyo askari pisto yake, akampiga hapa ya kifua ikatokea kwa mgongo, akalala hapo chini kwa nyasi. Huyo jamaa amenyang'anywa, alikuwa ameacha pikipiki yake hapa across kwa barabara. Venye ameiacha akakimbia akavuka lami. Sasa mimi sikuona hapo pengine. Venye kuvuka kwa lami, wenye walikuwa the other side across, akaenda akasimamisha hiyo pikipiki ilikuwa imebeba abiria. Akaambia ashuke ama amshoot. Akachukua hiyo pikipiki akaingia mahali pengine kunaitwa section 9. Hapo ndipo ameacha pikipiki yake na magazine. Akabeba na ingine akarushwa Quickmart. Sisi Thika West kitu kama saa 10:30 hivi tulipata information ya kwamba kuna askari wetu wakiwa patrol wakapatana pikipiki yenye ilikuwa imejificha namba, na wakati walikuwa wanaulizia the rider kwa nini ameficha namba, akakimbia. Ndio akakimbizana naye around some meters. Wakati anajipretend ana kneel down, ndio akatoa pistol akapiga askari yetu, na askari yetu pia wakakimbizana naye na wako mpata. Tulifuata venye alienda tukakuta ameangusha magazine chini ikiwa na risasi, na akainjaki pikipiki ya rider mwingine motorbike, akaenda akakimbia naye, akaenda kaitupa mahali, lakini tumerecover na akapotea. Askari alikimbizwa hospitali. Mancho murire na koro asensemo yebigambiro ni gobono oyore omo OCS okoro ase egetaseni kya banyanyimbo kya Central Police Station imeyo mucho Nairobi manyakanete buna OCS Samson Talam bono anyare koragwa ebyara kigima na boigo ko bori kose ekiro butukibwa borigwe bonyare kokorekana anne muno ekiro esimiaye egenderete gutumeka ase chinga kichiga ngano nyekere ase amaboko y'abanyanyimbo ba IPOA ni gobono egenderete gutumeka
gutumika kuonereria guseko sabachibe za kurwa ase aba Kenya. Umwakili Danstan Omari kaukwana kurwa ase kigambiro kia milimani ni gubono anyare kubora una esimeyo ekendete gutumika ase nchira irembe eyubono etari guchuko kuganirwa ekiagira ekirobutuke pogenderete igoro yo gusira kwa Albert Ojwang ni gubono esimeyo ebonete koba etari gukora emirimo korende chibesa nchigendete gutumwa ucha ase esimeyo. Other than the investigator and the owner of the phone, none has access to the operation of that phone. From yesterday, that same number of the OCS has been sending messages soliciting for money. The phone is engaged in looking for money and fundraising that the OCS is in a problem that he requires money, people to fundraise for him. This is a serious issue that if the commissioners of IPOA who are in custody of the handset and the password have allowed that phone and that contact. Wancho murigire hawekira asense mejo no ndachi gukorera ikiunga chinsa isano na ibire cha bono mugaso ande tomerane ase kiunga chinsa ikome chalero umarago bakorinde ase ekekekera bose ni goracho kumonyora DJ Reels na boigo nere niki ase umurobere of vibes on vibes inchenkoro kwa Matilda oboigo nakoro ase umuno boibi manyererio nere vene enyavoke gendera gutwara uburigererio bya ime ya Getembe TV. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkare yurengia na boigo ekogokiri niso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo babakolemirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao na mono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asiko babwata Dumarang ayuare aye chigech emengetatu asama mabati aliaje chigech emerongibire na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala buna bono lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer babwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwa bogo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwa bogo kwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoborwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex y'umucungo busongo yweranye n'eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers ywere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
simiti ye urunda bwata amona mabaki